Mwanake wa miaka 16 ni umwe wa andu aria makuite kumana na mbara ici na kuire muthi wa Jumatano rucini thutha wa andu matoikaine kumuratha na migwi ngingo-ini. Tulisikia nduru tukilala, tukaamuka. Sasa tukaamuka, kijana wangu akaenda barabara, taka kidogo tunasikia amepigwa mshale, mtoto ya shule hako standard. Sasa kenye tungependa serikali atusaidie ni shida yenye tuko nao ni shida za mao. Sasa venye kuna watu ambao walitolewa kwa mao na waliuza shamba yao penye tunaishi kwa Kapgaran. Sasa wameumia. Itena-ini ni kuma mucie kwao, family ino igicakaya gikuo kia muthuri wa mucie uyu uria ni ithe wa ciana 4 uria woragirwo ni maabitha borithi agikwirwo gutharikira maabitha aya ona gutuika andu a nyumba yake ni mekiriire nganja uhoro ucio. Ilikuwa na kazi yake, ilikuwa na ngoja lori ya kuuza vitu yake hapa Matuka. Nikashangaa maskari alikuwa amepika risasi. Sasa nashangaa serikali patala ya kuchunga watu anakuja kuwawa watu wenye nafanya kazi. No ona andu a nyumba yake makiregaga. Kamishina wa Naikuru Erastus Boy augite mena uma ati mundurume uyu ni atharikiire maabitha a borithi aria mari mihango-ini ya kuigana kugacirithio gitiri. Askari wenye tuko nao wamearifiwa vizuri, wamepewa maagizo ambayo ni kutumia njia za kisheria. Mbara ici riu igicungireria andu 1,500 magitharaira kambi-ini ya Nesuit magitigira gutharikirwo. Gukinyagia riu nyumba 50 ni irikitie gucinwo gwa kahinda ga thikũ 3 kirumaniririo. Mbara iria irarwo ni ruriri rwa Ogiek na Kipsigis na kihumo kiayo ni igai ria mutito wa Mau. Umuthi gwatinda mucemanio matura-ini ma Mariochoni, Njoro na Nesut. Ona gutuika Jumaine ya kiumia turorete ni gutanyitwo mucemanio ungi uria ugakuruhania aikari a matura macio, atongoria kiuteti na makanitha, na muoroto munene ni gucokia thayu mwena ucio. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.